omumuroyo igakorwanigwa ase eng'encho yane kibagenda igakorwanigwa ase eng'encho yane twatwarire oborayi obobesese yaito abantu babwate libero n'endamwamu ase abantu bande ng'a yaani omonto tabaise gwancha ensembe yondo omwabera be bamanya gochaka omokorera ebitina ebinde bikorusa ito iga igese ekaunti byaiwe esi Nairobi iga ari ase abagambi bakare nochinda mwamu chikare nokiga kibagendia kugambwa nimanyete. I can even say here nabete serikali nimanyete bune serikali yakore emirimo eketegento omonto orambundise nche bono na igule nainde nimanyete. I want to say this here openly. I am aware that people are raising money, some of them senior government officers raising money to come and fight this MP here. Esenge njibamo gaetete nga bagotiana na Nairobi bagotiana royo bachakire usangire tibe sanga baje kurwani kibagende bamurusi abage tutu na umota getego abantu baminto na umota getego ayatali bokere sto kange na kwana ngane conference message kibagende na churches bakogenda chichiko batokera uchi ageko gara kibagende gasi yakokora aire n'abantu bakitutu charge south gosoma notari boygo naende karago kore gasi iyo ninu abantu bakitutu charge south muramanye munako gasi momobwadisi tali abantu bakaransero goroga ari abantu bande mekore ya sakwire nze yakolire abantu bande egasi esinyete batamanye dikende eriyo kakera rituko na jinyoni no bakugamba kibagende bakugamba kera rituko muna bagachuko mu Rusia irachibe zuchiko Rusia montoyo asenge njaro moremu yona tete ko terio bachumbe ba usi balitole na baro ya tokotana baro. I will die with you. Again together abamura abalega yabande bakurwanwa asenge njobale na inchi yani omondo Patrick Kosero no mochumbone. No, the honor Mochumbone is the MP of my constituency. Nga Patrick Tabazo Kobanaiche, Nanero Mochumbone. Nayota Tenchico Rusi, Chantar, and the Dana Vanami. My Tabanto, I kill a very cheap anymore, which I don't understand. Abana, Walegaiga, Abamura, Chumba, Joretuga Bande. I am not ashamed to say this publicly. Some of them are wonderful, nice people. Very nice guys. I love them. I want to work with them. So I can say I do see end. Chikola chigo ika ni numoji kuma ni ngomochora. Abande be introduce ika. They will come before you. Mona chekina. Kerumwa na chekino mwa jolire. Njemuna mona ndevi nere ngorega znere. Na go pagwa. Even when I was a cabinet minister, I worked with everybody. Koruga gusi. Ekiere gendo kenne ngenjo. No korera abantu ba mintegazi. Kosoba notali goyo. Gona akortegazi 10 years. Ese cabinet. James Ongwae omugaba doito RODM. Omuga call professor Ongeria le senator. RODM. Nende twancha ine. Oiso komanya manganda muna wono Ongeria nkonyete. You can't believe it. Bako ndangeli bu twancha de bien sema aitata no mwana ito no nyekorese serikali to basoko kwaneke to koreki. Abuna bwa bagusia abantu bekene. Bone kero to tara to lorongega na Richard Onyonga to kobwatera no to koregazi. Kibage ndio yose inoiga gisairoyo Patrick Kosero omwana yokoroma joko kobadia to koregazi na barabo abantu bamenye uchake bitina ngati tuchikoire siasa sobo tuchikomo tukako barwania batikore isibesa bona ngati tuchikosangire tibesa kyobo ibi ngato chiko barwania ngamba basaka bana matiani abantu bamindora amota ke to bokaya ibuno hakuna naende egendo kende ototana na bamuraba nekero to kumera. There is nothing to discuss. Una basenata abaito bagusiga ababere Richard yoyo unarega Onyonga na Okongo Mogeni olisini ya kanzo ekero to kumera na amagana to kwa na yagusiga ngendo kitoji wakore sabantu bibu na togenda na ene stoko genda bakitoko bwate na opposition gonda agenda onje bweka tiko twara abantu bamingo aba usiye mata ketenta nje bweka
ekarwana wako yubago itoyo korumu tinyo kabere no eno mosata na koya ebitina bioka koru independence. Let me tell you abantu ngote abarenga nga moi na kanu ya renga bobe. Let me tell you, I have been here, I have read things since independence. Hatujakuwa na serikali ya vitina kama hii. Chuki, vitina tupu kila siku. Sasa ni kusukuma hawa wajumbe kuwasumbua eti kwa sababu tuko na wao. Mwingine kiongozi wa mkubwa wa bunge, kiongozi mtu mkubwa, anazungumza maneno ya utoto dhidi ya huyu Kibagendi. Anasema sasa wewe wacha tukutoe hapa ili ukuwe na nafasi ya kutembea na Kibagendi na Matiang'i. Kibagendi no yo minto, I will work with him. Okoibo bo merotizi. Oso wanataka hivyo. Ngakimota kitendale. Yani ntale buno muntu tabwate abantu baminto. Hapana. Nobogambi abantu baminto tigamba tebe. Obogambi nkoli kitole. Ekiagala Kenya aga na intundo bwate haki yoko boli obogambi togende tuirekero ke tokaranzo emiremo na botoko nyaranto ba emeremo to bangense ya to boronge anu nanko batebe babuziba minto. I will not let you down. Como la 10 no yeni ndo wanto wala ake tinko. Nabe minister amiga to kabanga tsem bagense ga aka tinko. Erembe tigabange gasi nduzie zati barare nanko bangense. Wala ni bawa te rete dikina bioka oh you know oyongo tarabari na Matiang'i yani ntale tintwala na bantu baminto. Aba murawa tokota na barabu iga tori na barabu aba sene tabai to babere aba jumba batori na barabu iga ayo to ito tare na inche is okay aba kuzimba je bakobange baadaye goso na tali boyo yeah ota ito tare na inche, that's fine, it's your right, I will respect it. Namba ibere iga ninkande, and I was looking toward this opportunity to say this. Aba kuziba minto Kurulinde Leon since time immemorial. We are peaceful people, we work so hard, and we treasure and believe in hard work. Koru Rodwa, ogenda Taita Taveta, ogenda Mombasa, ogenda Sange, wikiri na Isiolo. Abantu bayitoko nyaraba usibara bakon zinyanya, bakole mazinyanya. Meru ogenda Meru town. Aba wakili aba usibare Meru town, advocates aba usiba wakili. We believe in hard work. That is what we believe in. Honesty and hard work. Eto koregas jumuke. Ntuntu ana ko swa stokurwana. Na ende ke to waka chikura gusiga every time. Oto chora bando nyaro ajume to nya to joro mondo yo hod Kenya, yo ODM, yo Kiango. Lakini yo mwali ya chikura chikoera to te baninga ora to karaba gusi egas. To bayamo. Ntu ana kurwana. Omugako yo Sakario Nyonka ugarenge minister kana renge school omugaka Nyachae James Nyamweya babo saki Andrew Manga bakolire gas bakoli bangire mbere mu Buronge bakoli James Ongwae abega bana eto gusiga iga 10 years mwaro oita abantu batinde kwenga nerega bana abantu baminto. First of all, peacefully, because that's our first line of action. Peace. Nareka to kobodio malembe, e intermine tinge to robowa. Ela ingi ndanga nyo malembe. Ebi ndebigo pareka na gusiga. Nga bantu bago itwa. Totara chaga to yana nyagita ibono mambia hema. Twachi koromo isimi golio ko kwembande. Omuntu cholire n'abantu wakere chikura n'abantu. Abo itwa town gati bunesese aba usina mota ke tomenye ngenje kabiri kero mo gusiore moyo mwakorega kero muntu abantu aba baragereriye egeko gere kirenge kire kabisa na moita no muntu ozo no muntu ratwale birengiri bya. So what? I mean, we are democracy na wotwale birengiri bya na bora nkani no eninje. After all abagaka aba, and I can tell you proudly mnande nega. For the entire time I've been in public service, every time abaka babusiga babo ugule babo ngeli umwako emajoko kanse kana bande they will come to me no eninje bankani
ni so kwa dunye ngale presidential candidate but to mwana usinde kwa kabanye bako cyasike no na bapasta base tukusiga even Catholic priests yabandi bangakire simba dabinga mushimwa alia ocho to feke ndo joro chokolega nari chokolega ndo ko barama amaskani aba usida to kini na maskani na usika abantu bandi onye kwa ibi baganya sawo konyire kwa nyo de liba gajo kora abandi amanyinga ino naba usibuka nsta mwezi kiro muntu amanyingawo amanyinga yaro mu biro na rara sendenci ayena amanyinga naye buno kala nsta kiro muntu ozo wono mobe ngoteba manya ngoteba nganja kikwesidi amanyinga y'abantu baminto analinda agambe apana this arrogance tukora kiuga na nimbwa tebisomoni enje monenega omonene okora gendo kieko oita bantu omonene to okore gas paka bantu ko akere chinkobi batebe nganyare kera ringo bugambi na akore tegende ke na akore obuna bwo bonene omonene no oita bantu serikali yeikuiga mimi nataka kusema tu kwa ukweli na niseme tu as a responsible leader I can't as a leader mimi siwezi kuambia watu kama kiongozi tena mchukue panga mchukue sheria kwa mikono yenu eti mtafute kisu sijui mfanye nini hayo siwezi kufanya lakini nataka kuwashauri viongozi wa serikali kama mtu ambaye amekuwa katika hiyo sekta ya security kwa miaka 5 na ninaelewa nchi yetu hii mchezo mnaanza hapa hii mchezo hii sarakasi mnafanya hapa ya kuingiza siasa kwa security mwishowe mtalipa bei kubwa sana nyinyi wenyewe kwa sababu security na siasa hiyo mambo haiwezi kwenda pamoja kama unaweka amani weka kila kitu vile iko sasa polisi wanaambiwa wafanye mambo ambayo ni aibu eti county police commander wa Kisii anasema hawezi kuact kwa hiyo mheshimiwa mjumbe wa hospitali eti hajapata B3 anadanganya kila mtu mpaka wakubwa wake na hajaenda huko yeye mwenyewe huyo mheshimiwa amepigwa ako hospitali ni mtu alichaguliwa na watu he has not gone there even any of his senior officers have not gone there police sasa wamekuwa complicit to crime eti kwa sababu kuna mtu mkubwa ndiye anatuma watu kupiga watu Kisii kuwa watu Kisii aba usia barako imokera hosi aba bako imokere no tu ale soko genda I am telling you the truth enda na mkono wa kushoto pole pole na heshimu sheria sisi tutaheshimu sheria kama laini ya kwanza lakini it cannot be a permanent position eti kila siku ni watu kupigwa tuseme tunaheshimu sheria citizens are going to get to a point where wanajiuliza how long lazima tujitetee kama ni hivyo lakini kwa saa hii tumepeleka hii maneno tumelipa mawakili sisi kama viongozi tunataka hii mambo ifuatiliwe kisheria kwa sababu watu wale walimpiga yule mjumbe wanajulikana tutafuata sheria lakini it will not be permanent waelewe I mean if they don't act what options do they leave yeah if they don't do what they are supposed to do what option is left for us is to defend ourselves wasema natali boyo omuntu abana bojabuo akobete ilizo akobete keregendo aka abana bao mambi akomo mno onakobeka marunze komo sabera it will not work that way kwa sasa wale mawakili akina Cliff Ombeta wale mawakili wa Kisii wote group tutafuata vile mtaenda na hii kitu kisheria lakini it's not a permanent solution permanent solution ni kwamba sisi sote tufuate sheria tuishi kwa amani tukae pamoja my last 2 points unajua hii mambo ya vita hii mnaona hapa ya guns ni kama ile inaendesha huko Central Province huko Kiambu sijui nini na ukweli ni huu and I think it's important to be responsible people shida tuko nayo ni kwamba tuko na serikali which is incredibly unpopular na kiongozi wa serikali you know acha tusiambiane uongo tudanganye wananchi hapa
Wale tuko kwa uongozi tunaelewa hii maneno, na wale tumeingia kwa hii siasa tunaelewa hii maneno, na Wakenya wako na ile shida sisi tunajua. That data that you have, we also have it. We are polling. We have international firms. We are polling. We are seeing what the country is saying. Nchi nimesema hawana nafasi ya kushinda kura tena unless sisi upinzani tukawanyike ama watumie violence na guns kujaribu kuiba kura. Tutawakubalia? Basi wafanye ukweli. Kama kuna namna ya kupembeleza watu, uchaguzi ni kupembeleza watu. And that's why sometimes I wonder, and please munikubalie, I even ask this question openly. Watu wanatuambia tu wao ndio vigogo wa siasa. And I keep asking myself the question every day. How intelligent and smart are they? Kama unataka kupembeleza watu wa Kisii wakuje kukusupport siku moja, kuwapiga na kuwaua ndio kuwapembeleza? Kutuma pesa kila wakati kwa mtu hapa analetewa pesa kila wiki, akuje kupanga guns kuwa wa Kisii. Hiyo ndio njia utapembeleza wa Kisii wakupigie kura? Na mota ketego momo ndio kuchiba ya sauna kukware tao ni manga. Unajua njenimbo ate bisomoni mwete njenimbo ate bisomoni anjoma ate nimbo ate bisomoni bisomoni yeru na bichikura pato wojoni wone boroko yeri o jibonde igoko ro ko ndabwa ate ozinti okara. Anyway, abantu baminto ganko bakirambu yamona bagusi asobwa janwe ino na ze support ya ino abana baminto bagusi. Let me tell you openly, yasaye na rororo na inenje bunu na talire nseye wiki elimeru na renge umuze weekend ma mwandoje enjera abantu abasoka iziko enjera tokugamba n'abarayi babo bechi kanisa abalimu abarayi babo babangina na kera abantu kurukera sembo yato sichikubuze 17 sengima chikomo David juse ito clip juse ito kwale juse ito kango juse ito okulia juse ito totalire kakamega abantu bako totebinga tata kwato kwanya chisemi bona yatake doro osenuzi biense abantu baminto kogenda kulichikora isikona mama chongo kora igomota ketentie ko lichikora isiko njekore ndemenengu na makili ya bosongo. Abantu baminto abarayi barega leaders umaite tusikabantu nakeko yaramangana ye school ke bageni nariko tebinga tokole buna tokunyara tokonye school we nenda senge njana chale yaro iga ngoji kobeka tole a fully fledged computer lab school we ti computer 40 moisonde twato meto okobeka internet diga go itera Starlink toaka no mwako mugima tushaka bangano mujumbe abana babo some school secondary wanyo internet ya ba download information to social media na bali bara prepare listini banyora material go internet raise tokole ngicheka biyimu na toko genda okwani school je ikara tato somya bantu waje yara bantu banda amoko rabaho kali ngoli wana wakana nangu ngwaraga. The problem is education. Little education is dangerous. Mundo abantu batavuga chisemi bone bakadinga ebisomo ndaminya sai yenda kisumu ga kendi mundo ni ko professor nyani nyimo so me dora na gore ka yenda bakweni ora na professor kibuza kibana tete ka oende nduwe ya mo kendi bieta even a five yenda to ko nyoro kwero le bara ga so ngene professor monta kirete kwa ya je kwa na mangana makayora kinya ko itengasi bako waka jiko muta ko le ga sirende e ga singi ero le kana ando le ga nende mwancha abantu abarayi utotamira abantu bako tutamira ekere ngento kyabere ko moto utamuze sabarayi echizi nyari bo mindato ko echizi nyari bo mindato ko abarayi bako toita kosawa notari boyego warayi bagwe ndiko itabana warayi na sabantu bako tamagucha kabo botamero kababa ntaba ya moko na jinkwana cha masikani na hintu na walimo kora igotoko basika kyandage ikomi moto devi se monta que to player role moto devi na monta que teni no abarai we will respect you bate karo mo itaba ndo amintenge njeka be no itara manyinga ngakia igozora siku na bantu ni itara manyinga ya bantenge njeka be abantu baminto mo baisa kwanza chikura chigwika
ebinde bikola kanenga abantu bawita abantu abakompetentia abantu wake rujukue. Na sio sarakasi, tunasema kwa sababu tunajua shule iko shida. Walimu wakuu wanashindwa kuendesha shule kwa sababu hakuna pesa ya capitation inaenda huko. Sasa pesa ni kupora na kuonga watu. Hiyo ndio kazi kubwa. Ita watu pale uwapee pesa shilingi 10,000 kila mtu. Ita watu huko uwapee pesa, wewe ndio mkubwa. Weka watu kwa laini uwapee pesa. We can't develop our country that way. We will develop our country by being disciplined. Na hii kodi kila wakati, kodi ya rent itoke 7.5 iende 10. Kodi kwa M-Pesa, kodi kwa kila kitu. Na huyu mwananchi anaitisha hiyo ndio analipa kodi housing, ndio analipa kodi ya SHA, ndio analipa kodi kila kitu. Bami ndo muri gukora abantu baito. Batonya areti. Tuawasoro ile. Na denta yale tole ndo gore gazi. Mkore renko watebia abantu baminto. Moto sabere, mon sabere nyasaye. Tobe komo rembe seituga. Nkina keba na toyetana na dotwara na toratwara. That is why njendali wataki wala iba seita. Motora kare ke tumnara kare. I can't, you know, abana bantu baminto nduba the system turagambe ndweka na masikeni tuywane lakini kujwa ataki abantu kera litugongo kuna kolama abantu eiteri gendekia nende ndondama njibukini na bwera liye ko era kolwa kada mede tinda gerizo sema ra ikomi so bere muteligento lakini nduba tsia bana baminto nende ganko bakera mbuya mono maisa morolega omugaka majogu banyina abalega mwezi mokuboli chikura endugu yane ke bagendi obadia gesairo Patrick Muchumbon bonga mali banda tana mrawa tokolegas dabali mokuboli kichikura moja kama ngana ngakinga majangi ndiro jodra bantu bae abana bara bajimbe barobisi yankolegas na barabo umwako gocha moniko gendera ini kende raini mukarmo anachile kina njetingo cha kwa dictating aki ngabekeroyo ngatako bekeroyo awana awonzi bina bami to so no tali boyo gebwe keno no monda debyo chore sabano amino ngano lugwanjete ayi no anje iswali buneli abana awonzi bina bami to wonzi mbanjete na ende I promise you anyenge ndokere tu atianire oma ite party leader ido no uru kiyata no uru gaga teba nga tokore nomination free and fair neba no bo MCA ayetago sumboka enga kirie go kayera ini abantu gendera ini abantu baba teba noyo na bano musani no linganjete enyore nga tanyore tie sabante sera ini ndoko lienjere ndotora nyale como kone ega asia chiko nyore ga siete ngao. That is the way to go. Lakini mto chako mwadra nga wano ngoma itema tiengelo jodra abantu no te bu monda tenge sabana aba obwate bane choro no lwanjele ayinwanjele tumuneki abantu abonzi banga buna abana bane use banga buna abana baminto kiro muntu na wate talent ya kiro muntu na wate ke ukiaye bali bara obisibono tokore gazi na totale na bali moko liki karibu totale na inu moko uma jengo ya ndalo manyi inunju togende amo uzono tali boyo togende amo totale twensi amo ego jo ikenga kieria abantu na wajo danga yaya uyura korire matukabe tibano yara bwatero o president no regazi nyinge ndoko regazi ro kete into wekere chikura morre no toko bange meremo uyura atibu ziko toko matenga enjora tenera gocha usora vera gocha lakini esibono tubwaterane na bana ba mindu na tole na barabo igamba sigete na ine ntagete kubasikana ubwanjani nonye bali ba minto I will be very responsible if I don't say this. At least one thing they need to know is this. I respect them. Now I know I'm in the world. Now it is their right to have some job now. About Zimba Wange Wong. Was on a terrible. Moba Ekema, Bimuange. Moba Wange or Japonga Vantura and Yara colleagues Navabu, Total and Navabu. Yasao ito abasiseni abantu bamingi na ende tokatera nestoko genda ujuzi nataka kuomba wazee na akina mama na wale viongozi wa Kisii hata viongozi wetu wa dini tafadhali chukueni wakati ongea na hawa vijana wengine hawa watu ambao wako na hii tabia hii
kutema unaenda kukomboa guns, kuwa nani, kupiga nani. Kingo nyara utianira abantu bamingo. Kuna nao tege moni nika nani ngitali. Eto usiye kwa jire iburu, wote rumoru anasiki sinaralia. Na botende. Yani oru anesiko oturero idimo. Na ndibambibo. Ozona wakamo bengotewa. Ogotera ngesena kutotera buku. Oturero idimo, oyo, nangu bambibo, oyo, ruana zigisi, nabotende, no, como te rango ruana kisi down. No, como te rango ruana porque tú, mucho cuidado, tú vas a hacer no porque tú, kisi down, no me estaba, tú te vas abakaka baminto ikombuya kaki nje nabazorera muno mwana ino enabazorera pokwani nabaraia bang'ora bobatema kende engineeria bagusiba ako kenda omugambi n'oyo abantu bagotamera